Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dari kitab Josua 9. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah hidup kami dituntun oleh firman-Mu saja, agar hidup kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Joshua itipu kala Gibeon. Kemenangan Israel enggo treteh mankrina raja-raja si arah barat Jordan. I uru-uru, i berneh, raskrina i gedang-gedang kendit tepi lawit tengah. Seh ku Libanon i utara. Si enda krina mekap raja-raja kala Heti, Amori, Kanaan, Peris, Hewi, ras Jebusi. Pulung ia krina jenari i persadana gegehna merangi Joshua ras bangsa Israel. Tapi enggo ibagi penduduk Gibeon mekap kala Hewi, kai si enggo ibahan Joshua manjeriho ras ai. Maka irencana kena nipu Joshua. Ibuatna bekalna jenari itama kena kudas kaledena tareguni si merigat-rigat. Ras kulit ingan lau anggur si enggo irangkap-rangkapi. Ipakena pakaian si merigat-rigat ras sepatu buruk si enggo itempel-tempel. Roti si ibabana enggo kerah-kerah janah dawanan. Jenari laus ia ku ingan bangsa Israel, erkemah i Gilgal. I kata kena man Joshua ras kala Israel nina. Enggo kami reh ibas negeri sindauh nari. Ate kami gelah ibahandu sada perpadanan ras kami. Tapi nina bangsa Israel man bana. Engkai ka maka kami erbahan perpadanan ras kam. Banci jadi ingandu tading deher-deher endange. Nina man Joshua, suruh-suruh hendu kap kami, isungkun Joshua iya nina, isekin kam, ijanari kam, kenca bage iturikan kala andai me turi-turin enda man bana nina. O Bapa, kami reh i negeri sindauh narikel, sabab enggo ibagi kami karena Tuhan di batandu, enggo ibagi kami karena kai si ibahanna i Mesir. Janah kai si ibahanna man raja kala Amori duana arah timur Jordan, Raja Sihon i Hesbon nari ras Raja O i Basan nari. Siringan i Astarot, pemimpin kami raskrina jelma siringan i negeri kami nuruh gelah ibot kami bekal guna perdalanan sindauh jumpai kam. Kami isuruh gelah jadi suruh-suruh hendu ras mindo man bandu erbahan perpadanan ras kami. Nohenlah roti si ibaba kami, asum kami berkat i rumah kami nari. Asum ibenakan kami perdalanan kami jumpai kam. Roti si ibaba kami melas-melas denga. Tapi nohenlah genduari enggo kerah ras dawanan. Asum ingan lau anggur enda isi kami baru dengar kelkrina. Tapi nehanlah genduari enggo merigat. Uis kami ras sepatu kami enggo jadi male ibas perdalanan sindau I aloken bangsa Israel pangan ibas ia nari. Tapi la isungkunina Tuhan karena si Ibahan Joshua sada perpadanan tandana ia erteman ras kala Gibeon. Jana ipelepasna iang geluh. Pemimpin perpulungan Israel erpadan tuhu-tuhu maka perpadanan itepatina. Teluari kenca perpadanan ibahan enggo treteh man kala Israel maka kepeken kala andain deher kel ngeinganna. Maka berkat bangsa Israel janah kenca teluari seh ia ikota ingan kala andai tading. Gibeon, Kepira, Beerot, ras Kiryat Jearim. Tapi labanci ibunuh kala Israel ia sabab pemimpin enggo erbahan sumpah ras ia ibas gelar Tuhan di bata Israel. Krina bangsa jungut-jungut man pemimpin karena si enda. Tapi nina ngaloi. Enggo kami sumpah ras ia ibas gelar Tuhan di bata Israel. Maka genduari labanci ugapa pe ia ibahan kami. Labanci la iplepas kami iang geluh erkite-kiteken perpadanan kami. Adila bage ibahan kami tentu iukum di bata kita. Pelepaslah iang geluh tapi arus iardahin. Nakaranting ras ngelegi lau man banta. Enda me si iusulkan pemimpin-pemimpin Iperintahkan Joshua gelah penduduk Gibeon ibaba manbana, jenari isungkunina iya nina. Engkai maka itipundu kami, jana ikatakendu man kami, maka kam ibas ingan sindauh nari. Tapi ijenda kepe kam ringan, erkite-kiteken ibahandu si enda, kam enggo iukum di bata. Bangsandu labanci la tetap jadi budak, nakaranting ras ngangkat lau guna rumah di batangku. Ngaloi iya nina, ibahan kami si Bapa. Erkite-kiteken enggo treteh man kami, maka tuhu-tuhu enggo ipedahkan Tuhan di batandu man Musa. Suruh-suruh hena guna mereken krina tanah enda man bandu ras munuh kalak siringan ije asung kam mengketisa. Ibahan kami si enda erkite-kiteken biar kami man bandu, biar kami bene kesah kami. Genduari kami lit ibas kuasandu, bahanlah man kami kai ia kam dupayo. Maka bagenda me ibahan Joshua, ikawalina kala andai janah la ibrena bangsa Israel munuhsa.
Tapi ibahanna kala andai jadi budak, naka ranting ras ngangkat lau man bangsa Israel ras man batar-batar Tuhan. Sehuarisi sendah dahin enda terus ilako kena ibas ingan cinggo ipilih Tuhan lako orsembah man bana. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.